भारत भुटान सीमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 23 सेप्तेम्बर खालि भुटान हाबग्रा लामाया फिन बेखेवजागोन। हाबग्रा लामाया बेखेवजागोनखौ लानानै सीमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रंजाखांदों। मख'नो गोनांदि कभिडनि साग्लोबनाय थासारिनि थाखायनो खमैबो 2.5 बोसोर नाङैनो भुटान हादरनि गेटफोरा बन्द जानानै दङमोन। बे समाव भारतारि दावबायारिफोरखौ भुटान हादराव हाबनायनिफ्राय होबथानाय जादोंमोन। भुटाननि सुबुंफोरखौ भारत फारसे दावबायफैनायनिफ्राय होबथानाय जादोंमोन। आथिखालाव खमैबो 2.5 बोसोरनि उनाव भुटान सरकारा भुटान हाबग्रा लामाफोरखौ फिन बेखेवफिनना होगोन, जायखौ लानानै भुटान भारत सीमा ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव रंजाखांनाय थासारि सोमजिदों। लोगोसे भुटाननि सुबुंफोराबो भारतारि फालांगिरिफोरखौ बरायनो साखाफारा जादों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमा साखाथियाव थानाय भुटाननि चन्द्रबजंखार जिल्लानि हाबग्रा लामा बेखेवगोनखौ लानानै सीमानि साखाथियाव थानाय दारांगा मेलानि फालांगिरिफोरा रंजाखांदों। मख'नो गोनांदि भुटाननि हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामनायनि जाउनाव दारांगा मेला ओनसोलनि फालांगि फसंथानफोरा आबुङै थाबथानानै दङमोन। गोबां फालांगि फसंथानफोरा बन्द जादोंमोन। नाथाय फैगौ 23 सेप्तेम्बर खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय फिन बेखेवजाफिनगोन, जायनि थाखाय दारांगा मेलाखौ गोदानै साजायफबनायाव मुखुब जादों ओनसोलनि फालांगिरिफोरा। भुटान हाबग्रा लामाखौ फिन बेखेवजानाया दारांगा मेलाखौ फिन फोथांफिनसिगोन। Hello friends, greetings from Bhutan. I am here with the good news. Bhutan border gate will open on 23 September 2022 for normal activities as before. The government and the people of Bhutan and India jointly fought against the COVID-19, although COVID is not over but under control. Let's hope and pray that we will win the COVID-19 war and bring back glory of past. BIPA would like to share some basic information about the new system at Bhutan border gate for your easy reference. मैं हिंदी में इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है, बहुत साधारण भाषा, सबको समझ में आएगा। आपका 2 साल 6 महीना का बाद में भूटान गेट खोल रहा है। हम लोग आपस में व्यापार करने वाला, आपस में रहने वाला, हम लोग भारत का और भूटान का नागरिक को पहला जैसा जो सुविधा है वही है। कोई कानून इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा आपका टूरिज़्म में थोड़ा सा आपका है, वो भी भारत का लिए वीज़ा नहीं चाहिए। भारतवासी को आपको परमिट से हो जाएगा, परमिट फीस भी मिलेगा। आपका टूरिस्ट का जो फीस है आपको अभी इंग्लिश टूरिस्ट होने से आपको $200 पर डे पर पर्सन लगेगा। तो इंडिया का होने से आपका 1200 पर डे पर पर्सन। वो भी हम लोग का ये बॉर्डर टाउन में आने से किसी को नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और आपका जो भारत का दोस्त लोग भूटान में काम करता है वो लोग का भी पहला जैसा परमिट मिलेगा, फ्री में मिलेगा। आपका सुबह काम किया शाम में वापस जाने वाला परमिट भी है, उसमें भी पैसा नहीं लगेगा। और आपका भूटान का अंदर में आके साल महीना काम करने वाला उसको भी पैसा नहीं लगेगा। उसको जितना खर्चा होता है ये सब उसका अपना मालिक उसको संभालेगा, यहाँ बैठना खाना जो है। और आप लोग का हम लोग का भारत का कृषि भाई लोग का खेती का पानी भूटान से चलता है। वो भी हम लोग कोविड के टाइम में भी बहुत हम लोग ने कोशिश किया पानी पहुंचाने का, और अच्छा भी हुआ। कोई हम लोग को विश्वास है हम लोग का भारत का कृषि भाई लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो अभी भी हम लोग
उसको भी ऐसे आपका पहला जैसा है वैसे रखेगा। आप लोग पहला एक तो चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी लेके हम लोग का यहाँ डीसी साहब का कैजुअल परमिट काटिए। कैजुअल परमिट नहीं है, कार्ड है, आपका हाथ में कार्ड देगा, वो लेके जाइए डीसी ऑफिस में, डीसी साहब आपको दिएगा। पहला जैसा है वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और आप लोग का जो छोटा পৰা খোলা এই হৈছে ভূটানত আৰু সিহঁতৰ অলপ কিবা ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে, সিহঁতে বনাইছে, সেই হিচাপত চলিব লাগিব পাব্লিকখিনি, ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি। ধৰক আপোনাৰ পাৰ নাইট হ'ল গ'লে 1200 টকা কৰি দিব লাগিব বোলে। তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি ৰুল হেৰি কৰিছে। এইটো 23 তাৰিখৰ পিছতে সিহঁতে আমি যিটো সোমাব পাৰোঁ সেই টাইমত গম পাম। তাৰ আগতো আমি একো সেই নাজানে নটিফিকেশ্যন পাইছোঁ কিবা কিবি আমাৰ ধৰক বহুত কিবা কিবি ৰুল বনাইছে। এতিয়া 23 তাৰিখে আমি গম পাম ভূটান সোমালে। এতিয়া সিহঁতৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ হয়, যিমান মানুহ আছিল আমাৰ টোটেলি ইয়াত এনেকৈ ধৰণৰ মানুহ আপোনাৰ কেৰালা, চেন্নাই বা দিল্লী, বম্বাই গুচি গৈছে কাম কৰিবৰ কাৰণে। বাচ্চাবিলাকৰ পঢ়া শুনাও বহুত বন্ধ হৈ গ'ল, চবৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। চব এতিয়া গম পাইছে, চববিলাক খবৰ পাইছে 23 তাৰিখত খুলি আছে বুলি। এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহি আছে মানুহবিলাক, চব আহি নিজৰ জেগা লৈ আছে আৰু সিহঁতে তাৰমানে চব ভূটানতে কাম কৰে এই মানুহবিলাক। চব মানুহখিনি খুচি এনে এটা ফূৰ্তি হিচাপে এই কৰিও আছে। এতিয়া 23 তাৰিখৰ পিছত কি হয় এইটো গম পোৱা যাব। চব ৰিটাৰ্ণ আহি আছে মানুহ এতিয়ালৈকে। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমাৰ ভূটান আৰু ইণ্ডিয়া যিটো গেটখন আছে, তাৰ মানে কৰোণা মহামাৰীৰ পিছৰে পৰা যি আমাৰ গেটখন বন্ধ হৈ আছিলে, বন্ধ হোৱাৰ পিছত মানে অহা যোৱা নাছিলে আমাৰ ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত। সেইখিনি কাৰণে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমাৰ ভূটান চৰকাৰৰ লগত যিটো চুক্তি হৈছে, তো গেটটো আকৌ ৰিঅ'পেন কৰিব। ৰিঅ'পেন কৰাৰ পিছত আমাৰ ব্যৱসায়ীবিলাক যাতে আমি আগৰ দৰে চলিব পাৰোঁ। আমাৰ ঘৰুৱা সম্বন্ধৰ নিচিনাই আছিলে আমাৰ ভূটানৰ লগত, কিন্তু সেই হেৰিত আজি 2.5 বছৰ কাল মানে হেৰি নাছিলে। গতিকে আমাৰ আশা এই ভূটান গেট খোলাৰ পিছত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যৱসায়ীবিলাক যাতে আকৌ আগৰ দিনা চলিব পাৰে। গেট বন্ধ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক ব্যৱসায়ীবিলাক আছিলে, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছিলে আৰু চলিবৰ কাৰণে কষ্ট হৈছিলে। গতিকে মাক দেউতাকবিলাক, ভাই ককাইবিলাক বা বেলেগ বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰিব লগা হৈছিলে। এতিয়া আকৌ যে গেট খুলিব বুলি শুনি পেলাই আহি আছে মানুহবিলাক আগৰ ঠাইলৈ নিলে। যথেষ্টখিনি উৎফুল্লিত হৈছোঁ এজ এ লোকেল MLA হিচাপে, আৰু লোকেল পাব্লিক যথেষ্টখিনি উৎফুল্লিত হৈছোঁ। 4-3 বছৰৰ পিছত আজি ভূটানৰ গেট টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুলিবলৈ ওলাইছে। এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ। ইয়াৰ কাৰণে মই ভূটান গভৰ্ণমেণ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ যিমান অনাৰেবল আমাৰ লিডাৰ্ছ আছে, অফিচাৰ্ছ আছে, চবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী চবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি 23 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ ভূটানৰ মেইন গেট খুলিব। গতিকে আগৰ নিচিনা আমাৰ ভাৰতৰ বা বিভিন্ন দেশৰ মানুহে, টুৰিষ্টে আজি ভূটানত আহিবলৈ সুযোগ পাব। আগৰ নিচিনা যিমান প্ৰচেছ আছিলে এবাৰৰ চেম প্ৰচেছ, হয়তো প্ৰচেছবিলাক অলপ চলপ ইফাল হ'ব, কিন্তু ভাল এটা পৰিৱেশ হয়তো টুৰিষ্টসকলে পাব। তো ইয়াৰ কাৰণে মই ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ যিমান বিষয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভূটান গভৰ্ণমেণ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভাৰত চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু চব টুৰিষ্টক ভূটানত অহাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয় আহিব। 3.5 বছৰ বন্ধ যথেষ্টখিনি বৰ্ডাৰত বসবাস কৰা বহু বিজনেছমেনসকলে কষ্ট পাইছিলে। পাব্লিকে ভূটানত কাম কৰি বহু ব্যক্তিবিলাকে নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল চলাই আছিলে, কিন্তু ক'ভিডৰ বন্ধ হোৱাৰ ফলত বহু মানুহে বাহিৰত যাব লগা হৈছে। কিন্তু এতিয়া ভূটান খোলাৰ লগে লগে আমাৰ অঞ্চলত যি বিজনেছ আছিলে এইবিলাক আৰম্ভ হ'ব। আৰু আজি আমি ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ভূটানৰ মাজত আমি টি পাৰ্টি কৰিলোঁ। ফৰ্মেলি আমি এক্সচেঞ্জ কৰিছোঁ আমাৰ থটছবিলাকক। আমাৰ অফিচাৰসকল আছে, চন্দ্ৰুপ জংকৰ DC ডাঙৰীয়ানী আছে, আমাৰ তামোলপুৰ SP আছে, মই আছোঁ, আমাৰ ইণ্ডো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ আমাৰ অফিচাৰসকল আছে। তো চন্দ্ৰুপ জংঘৰৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ গোটেই অফিচাৰসকল আছে। তো আজি আমাৰ কাৰণে ভাল এটা দিন বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ।